živimo, što kaže, životom koji je mnogo brži nego što je bio ranije, a verovatno je najsporiji što će biti u narednih 30 godina. Intenzitet i frekvencija promjena sve su veći. To vidimo i zadnjih par godina. Ako se vratimo unazad, od korone koja je dramatično promenila živote svih nas i živote i način na koji živimo i radimo, pa preko raznih drugih kriza, energetske, ukrajinske, inflatorne krize i tako dalje. Pored tehnologije i pored ubrzanja života, još jedna posljedica tehnologije je overload informacijama. Znači, svi vi znate putem interneta, mobilnih telefona, koju količinu informacija dobijate. To je sve proizvelo da, što kaže, attention span ili taj prozor pažnje koji smo spremni da posvetimo se smanjuje. Suštinski, spremni smo da damo sve manje vremena, pažnje, novaca, očekujemo sve više i kao potrošači, konzumenti. Šta je jedina konstanta? Promene. I upravo od samih promena, odnosno načina na koji doživljavamo i upravljamo promene, zavisi koliko ćemo biti uspešni i srećni, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.